Mwancho muregere na kurasa chigosori bono habarai ao bekyombe chimbero haiga Kenya na boiga banyankongo abakora bamenyogete namo na Nyagusira Hezekia Nyamao nigo bono baikira na somo igabo mwenia munyankongo yo asenka yae ime ya namba 4 wodi ya Kiogore bunge ya Nyaribari chacha se county ya Kisii abagisangio abanyagusira nigo bono bamotogira somo kyo ya buko minyoka na korenta esiko ime ya Kenya ase bono bamotogire ase ogwesokia na gukinya ebiegwa ao buna obyoko minyoka na koroisia ekigancha use na buno minyokia na koroisia ekigancha kirache kubakonya gusa konekya gukonya abana inchi kurwase ensemeyo yayo muri kitopetwel machini narenga somo igoyo robotiro ya senchera wikirana nasomo iga boko mweni munyangongo mukuru mu minyoki Ezekia Nyamao monyoro meya namba 4 wodi ya Kiogore bunge ya Nyaribari chache county ya Kisii iya ya Yesu libebuna enguba o etana na mate mwa aiga matiae nigo yesokire na kwemurungania asokombiwa okonywa ekeraringe moyo. They need to look for the media so that this thing can get to the Ministry of Sports, can get to the area MP, and as well can get to the county government. As we talk now, I know the government, the county government, which is a devolved government that caters for sports, knows this information, but they never turned out. Egati yabagisangi bae abo bamnyagete nere kurawona Charles Sati nigo bamwenyera Nyagusira no monto bwe chinguru nje ninje to kumyaka na Nyamao nje na arwa jakia akara na jakire na leta Nyamao irera ouko sangi ino mo nandi oyomo urengira kinya banda bagusitwari ko 1972 pakenga kienga mneye ndoje na timunere ajiteka ekaira dibagerio kurwa Afrika lakini wato sabana mbia mono aende Nyasaye abeke mukiare asagaya toje komera na igore karto kwando mwaka Nyamao tumokire na watu monere isitose asote 64 na njenga 65 mwezi wa 3 mwaka Nyamao yasamu sesenie familia yae abatukuru baye ne amati yayo sipi na bari mwakire gaiga nabuigo korengana ne abisie wizara y'Ikigosori nigo Evans Achoki ayenekirio mokia ya serikali yaenekia sogo kora ebire Nyagitari asaboigo batigire familia yo chiribuchi misato eryo banyako bakwigenderea na amagani ao. Sisi wakati tulisikia kwamba yeye alikuwa mgonjwa, wizara iliweza kuwasiliana na familia na ikaweza kulipa ile bili ya hospitali ambayo ilikuwa ni 15,999. Kwa hivyo hiyo bili ililipwa na serikali. Vile vile pia siku ya leo nimeleta cheki kidogo ambayo tutatuma kwa eto masiku hizi egentowekeigo ase familia eto aleta shilingi 1,300 lakini eto tumere ase familia egere etinyale gokonya ase familia asa mangana ye egasie ya lero request ye familia yateba babongoja kunyere ministry toligereringa kitora konye familia ye na baburya basaibono nigo baburiwe korokie byogo byabo na gutusirira egekekeri bakonyora wetra talanta chiabo emecheso ya Kenya bono yagendereye sana onye kobwate talanta leyosi waro n'abantu bakonyora bachesaji bakonyora million na ende bagenda isiko igonye kobwate talanta leyosi yemecheso weka bidii kwa hiyo talanta yako. Hiyo talanta yako itakupeleka mbali, hiyo talanta yako itakusaidia kwa maisha yako. Wachezaji wa saa hii kama unapata pesa tumia kwa uangalifu. Wakati una retire umejipackage yourself ya kwamba unaenda nyumbani na usiwe mgeni huko nyumbani. Uwe mtu ambaye anaenda nyumbani unajenga ile serikali ambayo itakaopatia ongezee hiyo enda nyumbani kama umeretire kama mheshimiwa. Usije uko
ukimalizia town ukija nyumbani unasema serikali. Serikali amekusaidia kidogo na wewe pia ujisaidie kidogo. Kuripoteria Ensoko TV kuraiga ase kinyonokia namba 4 kaunti ya Kisii Nchempethuel Machin.